Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Shakiyit Kmi, but Kikubo, Baman Kasi. Ganyo Trip National Achik Movement Seng Kemi Hakasingi Arpu Sauterek Unai Wing Klalet Iakynduh yo Myntri Rangbah ke Jylla u Conrad K Sangma Bandawa na u ban Pynbeit no kloy yo Put Usam Hapdeng ke Jylla Meghalaya bat ke Jylla Assam Kabadei Kamat Kabala Sateng na du usnem Syajar Kendai Spa Nyo Fuar Bayo ya ke Jylla Papura. Mentah ke kampung Dabisu, nama kata ngila request jor you besar bah dari ban lek kamploi, kot no meeting bat ke Chief Minister, Chief Secretary, na bentah Pynbeit no ini program kenang bah, ki parari jungi teh popular kin nomad su ke bagi mat kini South House nem tam bola, kita kadai kajing thang kajing kuat jong ka chuna. Tapi ini hajing sya ka sarkar Meghalaya ka district council ki im Right ki hima ki senglang ki deben ya simkiar kat pada tristom dia sim jadi klik mentaka kena bersiap kenang kesukar India rokan interfere rela ka surkar Meghalaya ka suyok sia lengai la sau tam telik senam ka surkar India lagi kumdo kan interfere lanai kan tuklar ini kami penjemput dan jongga Meghalaya ka sam tata tahu kum ka seng ni kentus kutu ni ramai ngin penkis kenang ba ka surkar akan simkia yang mereka tawa dosan jong kita peneriu ke pengalaman lagi di South Tam telik senap jirang Pynbeit ya ke jelong cuman hiar selang pi haus nam hajar khat lai gila iba nadu usnam ja ke spa nyu kuar ke pengiyo jong ke Jylla ke jing ya ke japut ke jing saktur put jong ka kendau siap jong peneriu lam haman lagi dong mana jaka Rangi Phah sablok turu kenda ko siap ni bereu ngasa kentolot ngi Phah lang piru omdeta sa kenturpot omdeta yakini iya hat haru kelak panlong ya ki parado Islam ngi ban du air ke jong im tata mentara ne ka tauba do sama mentara ne ka pura bisu ngadu ustal di spa yo puar hadu mentar 48 Pynbeit ka lawan gawai ka kuman gawai di mentang ngi la request yo chief besar ni ba dewan lek nak employ ni kam nomor pansuno ka sukar MDA na do baga long ka sukar jingi rumi kaliya kapat khot ka meeting wat sin ro pat sukar sam na banta pandekan na dai provisu de ka taw ka pen bita bar ka pen long ye ka HM kum ka wen ka seng gi bar pek kerpang yo usam ka usap di pro mentang wat pandekan do star ba ong ba kale kam kloy nama ngi kwa ba kenda siap di penreu kadang ministry kadang ja kadang sakentur kadang omdai te ba sakentur ka basusi kalong ba ki paradok persam jini hathan boda ladai ha block 1 block 2 ladai ha rata chira ladai ha langpi ladai ha balakwa ka man kapur ke jing sya kentur pot undai sya kentur pot ro ke jing sya thom bor ke jing sya nyon ben jong ke jak menre jong pro usnam ke jongi gelong kalong sa plat nama kini ki ye bro ke jing bom sim khia ke jing le sting jong sarkar na banta banyakan ye pusat yang dapat ini sibun ki jing ja wedi basani ka border dispute ani ka border issue kementerian kasih nilai nilai wan itu you chief minister wah dah kajibun kam kajibun itu nyo pangnya song kani perkat cibun itu ro nilai yo pangnya submit ya ka memorandum ke PD bakani ka border dispute nakali yang macam chief minister pula wah nak tahu nak kam PD bakani covid ada jing sisa pula dan ka kaji Pynbeit buat ka sarkar Assam au ni prima kepala adab kejaran kan nak bawan kini ka COVID-19 lah kini pandemik kami asu pan Iakynduh batki tula pula ringi bong ba nani sakmat bun simkhia bun safat ya ka sarkar Assam buat yakran bilateral ya bede ba kini ka issues na cuman ta hampat ai acuran yang ini lanu Iakynduh ngai bong ba unsatik initiative step bede ba kini ka issues jaman tang iwan hani ka tahu ibu ba Hai kibun issues hari mentak ka ikabang yon ka appointment buat siap ka ditang mentak kisah dia po bala ko ba ka ikajingwan pintur jang ka Assam ready ba jing snai tu jing kim pada ka jaka ka tangdi ka jaka ka tangtan under subsidies hari ngi ba nakaliang jang sarkar Assam ka maintain ya successful hari kala sedang ban encourage nakaliang jang ka HM ka ali jing kasnge ready begini